بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دے پائے ملائکو کہ پسختے سر راکا گی روح دا کافرانوں بسختے والناشطات نشتا قسم دے پائے ملائکو کہ پرانزی غٹا دا روح دا مومنانوں پاسانتیا والصابحات صبحا قسم دے پائے ملائکو چی لمبو وی پمند اسمان زمکہ کی لمبو وحل فالسابقات سبقا یا قسم دے پائے ملائکو چی رواندی کی حکم دا اللہ تا پڑواندی کی دلو فالمدبرات امرا یا قسم دے پائے ملائکو چی تدبیر کی دا کارون چی اللہ و تسپار لیویم یوم ترجف الراجفا پاور سے اوبج رقی گی رقید ان کے تتبع الرادفا رابشی اور پسے سمدستی رات ان کے قلوب یومئذ واجفا سزون با بدوخ کے تختید ان کی رخبل زینا ابصارها خاشعا سترگیدہ خاندان دائبہ زلیلیم یقولون انا لمردودون فی الحافرہ دی بوائی آئے من با واپس کریشو اولنی حالت دا ایزا کننا عظاما نخرا آئے کل چشو منگا ڈو کی زاڑ قالو تلک ایزن کررت خاسرا دیوئی دا خدا وقت دا واپسی تاوانی فإنما هي زجرة واحدة یقیناً داد یوش پیلے یو سخت آواز دیو فإذا هم بالساہرة دوخ کی داخل بطول پا میدان کیویم حل اتاک حدیث موسیٰ یقیناً ناغلے تاعت خبر دا موسیٰ علیہ السلام اذ ناداہ ربه بالوعد المقدس طوا کلچ آواز ورکاغت رب داغ وادی پاک کی چتوانو یوم اذهب الى فرعون انه طغى لان شاہ فرعون تا یقینا اغ سرکشی کرے گا فقل هل لك الى ان تزكى وتوائستا رغبت سے دیتا چتزان پاکے واہدیک الى ربک فتخشى اور ہدایت بو کمزتا لستا رب طرف تنو ویرے گی فاراہ الآیت الکبرى نوے خدا غتن نخلویا فکذب وعصا نا تکذیبوں کو نا فرمانیوں کڑا ثم ادبار یسا بے شاکڑا کوشش کو دا مقابلے فحشر فنادا نرا جمع کرل ساحران اعلانیوں کو فقال انا ربکم العالم ویویل استاسو رب منچت غالب فاخذه الله نكال الآخرة والأولى نونی واللہ تعالی دلرا عذاب آخرت و دنیا ان فی ذلک العبرۃ لمن یخشى یقیناً دی واقع کی ڈیر عبرت غشالا چلانے رکیم انتم اشد خلقا من السماء بناها آیا تاسو کلک پیدائش والے او کا آسماننا جوکڑی دی اللہ رفع سمکہا فسواہا پور تکڑے چداغی او برابر کڑے واغطش لیلہا واخرج ضحاہا او تیار کڑیش پداغی اور ایسلی رناد صاف وخدائے والارض بعد ذالک دہاہا عظمکا پست دین داور اللہ غڑا ولیدان اخرج منها ماءها ومرعاها رسل اللہ درزم کے ناو بداغی او گیا گانی دائے والجبال ارساها او غرنا اللہ تعالی مضبوط کریم متاعا لکم ولانعامکم دا ٹول ستاسو دا نفی دا پارا او ستاسو دا سارو دا پارا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى نکل چراشی حادثہ لویا یوم یتذکر الانسان ما سعی
پدا ورځ با یاد کی انسان هغه چې سا عمل کړي. وبرزت الجحیم لمن یرا او ښکارا بکړی شي جهنم هر شاته چې لیدل کوي. فاما من طغى چاچے سرکشی کړي واثر الحیات الدنیا او غرکړي ژوند دنیوي لره په آخرت. فإن الجحیم هی الماوى یقینا جہنم زید ورتلو دارے. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى او چاچی رکڑی د پیش کېدلو د نر خپلتا او من کړي خپل ځان درا د خواهشاتنا. فإن الجنة هي الماوى یقینا جنت دې زید او سیدو دا. يسألونك عن الساعة أيان مرساها تپوسی داستان خلق ستانا پا بعد قیامت کی کلوی دائے قائم کے دل. فیما انت من ذکراها پس کی تو داغی زیاداشنا. الى ربک منتہاها ساربتا منتہا دا علم داغی. انما انت منذر من یخشاها یقیناً تخیر ورکن کیا غشاتا چی یرکی دا قیامتنا. كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها گویا کہ دا خلق کلچوینی قیامت درا گمان روکی چمگان نہیں ہوئی سارشی مگر یوم آزی گرے یا ساخ وقت مازی گر عمران.